Audio Jungle. Sibingelele bantu bakithi silamukele njalo kolumhlelo lwethu olumnandi ezakithi kwezakithi TV namhlanje silomuntu emzini Umlobi Wakithi now osadinga inyawo zakhe ku field yezokuloba kodwa ngeke ngithi uyadinga ngoba ungabona usule ngwalo ezimbili awu awubona ukuthi uyakusebenzile dade injani manje sikwamukele kumsakazi wakithi lapha umabona kude ezakithi TV cela ubingelela abadala Satwanani badala yes now igama lesibongo phela mama ukwenza ukuthi abantu babekwazi yes igama usithandekile Thina maseko ibe plant abaningi bathi Miss Thina yeah kuhle ngikhola kulesizathu khona apha besithi Miss Thina dade ngiyabona lapho siphathele into ezikhala mnandi lapha na 2 in 1 hayi siyabonga kakhulu imisebenzi emihle le ufike njani lapha kundimi yokuzobhala okay ufike ulobeni qale ngibhala ama poem kahle so kwezomnye ubhuti wathi poem yami ayikho proper so poem le ma continue kuzoba yi novel so wathi akwazi ukubhala novel wathi uzokufundisa kwenze ukuthi ngihlangane nomunye usisi wadezimbi imbokota wantshela naye ukuthi qadela kanti wasabu baqamba amagama okay ngabakithi yes so phelathi lapha sifuna ukukhuphulana maybe kulomunye la lesifiso njengawe yabona ofisa ukuthi la angene kule ndima so bona ababathu ukukusiza nti sabesidinga ukuthi sibekwazi ukuthi ngobani ukwenza ukuthi la lo muntu olesifiso ekhaya la akwazi ukulokhu ukulandelela khona okay kunomntombi Wakithi Sindiso baby yes uqala ukuthi ngabhali ngibhali novel right then ngahlala no Beatrice Matutu right ongiyotshela ukuthi ngiyabhala wanikeza lesibindi sokuthi ngibhale okay yibo futhi editor akusiyo editor okay editor ngubani zona ingwalo lezi leyo qala editor ngusibona ukuthi moyo naye Umlobi Wakithi S2 editor ngusikhoza no Agnes laba ngabantu abayithi yeah kanti laba abalobi bakithi banengi kangaka baningi yebo ukuthi kuyasikhutha thina izinto zakithi leziphela sifisa ukukhona zifinyelele ebantwini bakithi into ezikhala kamnandi so ngiyalibona lolu olokuqala ugwalo lithini lapha yes bese ukuxoxwa ngani lapha kwafika njani ukuthi kuzobe senzime kahle lolu khuluma nabo baba ikonde kubo baba kakhulu laba bashiya imizi yabo ngokhaphe ufundisa nje ukuthi abantwana basafa kanjani makutheni basebenzisuke bayahlala ngoma khopheni abasasupport endlini sebesupporta ngathi sebekhohla abantwana endlini so lolu fundisa nje ukuthi lento iaffect abantwana kakhulu so lapha uthiwa obaba singabaleki ezindlini okay sidinga sihambe siyohlala phandle hayi lingahambi hlala endlini ngibeka abantwana yebo alright so sesibuya lapha kwelosibili dade khona lapha bekufike njani ethi waphila yes okay lena ikhuluma ngomntakadadewethu promise okay so usedlule into eziningi kakhulu then wangicela ukuthi ucela ngibhalele true story yakhe lena kahle true story okay based on true story yes so lapha yena ubhuti bekhuluma ngempilo kabhuti lapha waphila kanzima yena upromise ungahlangana nabo empilweni esuke ekhaya ezosebenza eGoli okay so mina njengomuntu othanda ukubala ingwalo ikuyini engikutholayo lapha kugwalo lwesibili lifundisa ukuthi umuntu noma uhlangana nobunzima benjani empilweni bekezela yeah so singabuya sithi i-response enjani njengoba ngibona izingwalo esesiphumile sezikhona ngithi esitolo la ngaphi telesales yes so sizafika lapho ukuthi bangazithola kanjani kodwa i-response
injani bona? Hayi bona bathenga ndayilolo lokuqala. Dayisama copper 100. Wow. Then lolo manje lokuphume manje so awukabi picture clear. Alright, hayi siyabonga kakhulu. So futhi ukuthi 200 copies lapha ngabantu bakithi or laba njengoba sigaxe ezizweni lapha so abantu bakithi then umuntu engathi uthi khambise kakhulu khona omnye ibhuti ucima stand then wasenkandla wala eSouth Africa. Okay. Uthengile wathi akakwazi ukufundisa indebele but uyasupporta wathenga amaningi. Wow. Akuyabongela kakhulu dade, kuyabongela. If makho khona abantu bakithi bakhona ukuthi lokho izingwalo ezingaka sona kuyabongela. Asithi ukuphuza amanzi kancane siyajika abantu bakithi ezakithi TV. Silamukele kusihlebo sethu sesibili bantu bakithi siku-Ezakithi TV lapha siphethe usisi uSthe usilandele usiphathele ingwalo zakhe ezimbili olunye luthi bekwenzima endleleni oluthi waphila kunzima waphila kunjalo befungile. Ngiyaxolisa kakhulu kulokho na sisi lapha angincedise lapha ukwenzela ukuthi ababukeli labo sibe kusempage belunjani uhambo lapha? Uhambo ngathi akusaye kube lula like kokuqala. Yes. Uqala ukubhala but there's two more. Okokuqala ngithembala bengazokuthi ngipublisha kuphinyeza. Because la bantu bafundisa ukubhala babonisile nje ukuthi ngiyabhala but uthi ngizoyaphi bengazi. Nxa uqeda ukubhala. Ngithemba ngiqeda ukubhala ngizithi ibhuku lami sekuyapublish wenze into kumele edit. Right. And manje ngihambisa umuntu no editor nje ibhuku lami likhulu kakhulu kumele likhande. Ngaleso sikhathi ukhathi isitori engisithandayo. Yebo. So ofuthi ukuthi wena mawungathi uyachathekela kumuntu njengami ofisa ukuthi lami ngingene endimeni zokuloba yini advice onganitshela yona? Ukuthi uzinikele emsebenzini wakho. Uyazi into efuneka. Uzizele ukuthi njengoba sengiqale ukubhala noma kunzima noma kunjani ngizobhala. Ngizoqhubeka. Okay. Phela siyabona ukuthi hayi izinto zilokho siyazitshintsha. Khathesi yes ngiyibona ama hard copies but ungananzelela mina ngijwayele ukubala emafonini sesisiya ku digital world. So lina njengabalobi kuyini eselubeke in place ukwenza ukuthi singahambi sisindwa amabhuku lawa kodwa ngikwazi ukukholisa imbalo yenu? Okay, njengabalobi kule group chat esivulile sisaphezulu kwayo nale ukuthi sizenza kanjani. Okay, so ngoba indaba leyo isihluphe kakhulu man. Yonke into phela siya ku soft world angithi. So lina nxa labe lilokho isinikeza ama hard copy kuba nzima. Ngiyakwazi ukuthi lina libalekele ukuthi inzuzo isaqinisa bandlutshwana. Ayisoze bendutshwana nawe. Kuyathengiseka nawo ku digital world. Kuyathengiseka kuphela into edingakalayo ukuthi si-invest sibe kwazi ngoba lokubona amaningi amanye bayaposta ku Facebook angithi. So ngiyakwazi ukuthi liyabe likhala lithi alitholi lutho. Ayisi yiwama challenges eliyabe liwabalekele. Yebo, but I hope ukwakhona selilokhu zile but into engane yangiqala la ukuthi lithi livule i-group chat meaning that's WhatsApp group chat. So mina engingekho or umbukeli ekhaya ongekho kuwa ku group chat yenu kodwa efisa ukuthi athole lawa ama soft copy ayenze njani? Engathintana nabalobi like njengami ngathintana nami ngoba okwamanje asikakabi lento solid. Kusaqala. Alright. Uzwile ngibukele ekhaya ukuthi kuthiwa khona kusaqala so ungalahli ithemba sizawathola very soon kungesukudala ama copies. Ama soft copies ngoba these days ngiyabona wonke umuntu usethwele umhlaba ngesandla so ukuthi singathi lathi sisalele emuva angikholwa ukuthi ungasilungela then ibe sengibuya ukuthi ikusasa lika Sthe
ekulobeni angazi liphelela kulobeni amabhuku or khona okunye singawe expecta kusifo khona okuningi la expecta yes akuchazela ababukeli ekhaya okay isifiso sami siwukuloba ama-novel kuphela ngifisa nokuloba ama-drama good ama-movie yes ngiyakhumbula lapha sike sathi fahla kancane ngabona umsebenzi so of which ukuthi kuphela kuyalo kuphelele kulobeni ngoba vele yikho lapho oqini khona because ngiyaloba njalo na-act so yes oh kukhona yini okusebhodweni khona okusebhodweni kusaseyimfihlo yebo hayi siyabonga tate kakhulu njengoba kuyi-lockdown kunje wena ngekhaya uzilibazisa ngani wenzani usithama engabhali ngiyakwazi ukuthi maybe uyasemsebenzini kodwa makuthi njengoba sivalele njengembuzi so kula malanga wenzani usisi mina into engithanda nje exercise endlini yebo phela exercise nge-TV esinjalo hayi siyabonga yebo singakagoqi lapha nawo amazwi okugcina nje ongafuna ukwadlulisa kubabukeli labalandeli bakho okay thanda ukubonga bonke abangisizile ekulobeni ngibonga uBeatrice Mathutu ngoba ngishilo uqaleni yes ngibonge Sindiso Bebe yes sembonga perfect ngitheba yes indlela ongisiza kakhulu kunoveli yokuqala yebo hayi thina abalandeli bakho sibonke nabalandeli yabona bonke abathengi inoveli yabona yebo hayi ngiyabongela kakhulu siswethu so let's hope asiqala ukuthi sivakatshele awusoze ugcine akukhona kuyalo ukhanzini kwavuka ubuye phela uzotshela ababukeli bakithi ukuthi sokwenzakalani okay ngizobona yebo siyabonga tata yebo bekungumsisi nawo Sthe esihambela ngengwalo zakhe angazi ama number azawathola khona lapho ku screen ukuthi ungalithola njani ugwalo lakhe sikweza kithi Sesambe sabuya abantu bakithi sikuhlelo ezakithi TV lapha ngihamba lo dade osisi uKaren kunjani dade Ngiyaphela mfethu kunjani hayi siyancenga ungomunye wabantu abakwanisa ukufinyelela ukuthi babale ingwalo zika sisi Sthe amafitshane ungathini ngazo engingakusho ngogwalo luka Sthe mina ngathi bengingayena umuntu othanda ukubala nje amanoveli nje kodwa ngithe ngibona isihloko esithi waphila kunjalo befungile savele sangithinta nje sona ngokwazi ukuphela isihloko ngasingithi mina kuye nayi ngicela unginikeze nami ngithi ukufunda ekuyifundeni kwami ngifunde kakhulu kubekezela kule incwadi ekuthini ma ungumuntu uphila kumele uexpect ukuthi kukhona ubunzima ozohlangana nabo so njengawe umuntu kumele uzitshela ukuthi ubunzima loba sobunzima obungicindezela phansi kodwa ibunzima obungikhuphulayo ekuthini ngiyefika lapho engifuna ukuthi ngiye khona hayi siyabonga lana lizwele abantu bekhaya ke singazi ungathi ubingelela abanye ngikhaya mina okokuqala ngithanda ukubingelela umntana wami siyabonga ngithi ngiyamthanda kakhulu umndeni wami nakubangane bami abangaziyo ngiyalibingelela lonke ngithi linjani yebo then singakwenzelana okuhle ungakasivalelisa ngingakalivalelisa into eyodwa nje engangenzela yona ukuthi ngishayele nje ingoma eyodwa kuNdux Junior nje noma yipi nje ngingajabula yebo hayi isifiso sakhe sesifezekile nawo uNdux Junior Get my boss with it's a one of great Abela. What's your Yelena Maqueta, Yelano Mulana, Yelano Mulana, Yelano Camulana, Yelano Quazana. So much I'm a Jehova Yelena Maqueta Yelena Mulana
igazi njalo nje. Madoda bephakele kuseni baye bekhonje ebusuku lemini. The man of peace, Sthe. Yekelani ukubulalana, yekelani ukubulalana, yekelani ukugamulana. Hayi imali yasomandla, vele imali yasomandla. Wajole yes sisambe sajika futhi sengithola omunye udade khanya abanenge abalengwalo lezi zikhanya zimnandi kakhulu nawo ngilosisi unokuthula lapha kunjani sisi Ngiyaphila njani nani yes ungomunye wabantu ababale incwadi zika sisi Sthe ikuyini ongathi uchathekela abantu ngekhaya lolu gwalo belingifundisa ngokuthi bekunzima endleleni like uma ungabe lese mina ngingumuntu wesifazana kanje singithole indoda yomnikazi so kumele ucabangele lapha ukuthi mina mase ngithandana nendoda yomnikazi indoda kumele ngicabangele abantwana bakhe ukuthi abantwana bakhe bayagqokani bayagcobani into ezinjalo nje ngoba mina ngiyabe singibathathele ubaba yebo hayi siyabonga lizizwele ekhaya kuthi omakhwapheni akanilime kancane lisikhipha ku budget kungasenani bantu bakithi asihlangane kwezinye indlela ezilandelayo kugama ngo cruise siyabonga